Ćao ljudi, ćao poljoprivrednici, evo javljam se danas opet vama i danas će predstavimo jedno vozilo, znači testirat ćemo jedno vozilo, a to je Peugeot Expert 2.0 HDI, 2003. godište, 96 konja, u izdanju, znači 5 sedišta i tovarni prostor pozadi. To je dizel motor sa 96 konja, turbo punjač. I ovo vozilo konkretno je prošlo samo 35.000 km, uvezeno je iz Austrije. I sad će da kažemo nešto o ovom motoru, to je 2.0 HDI motor sa 96 konja i turbo punjačem. On je postavljen poprečno, nije znači dužinski, nego je poprečno postavljen. Održavanje motora nije toliko skupo. Primer, set kvačila košta oko 140 evra, a zamena filtera ulja, filtera goriva, filtera vazduha i tako dalje, to košta negdje oko 100 evra sa uljem. Motor je u odličnom stanju, što može da se i vidi ovde. Ima ovu pločicu, znači kad je zadnji put menjano ulje, što se vidi, znači 18.9.2013. godine, tad je imao 31.783 km. I sada prolazimo na zadnji deo ovog vozila, znači na tovarni prostor. Tovarni prostor, znači, se ovde, kao što vidite, sa dva vrata koje se otvaraju na krila, a ta vrata mogu još da se oslobode kako bi mogli da utvarite, znači, sa vijuškarem neku paletu unutra. Znači, oba dve strane se otvaraju ovako, znači, skroz, da bi moglo da se utovari nešto vijuškare. Veličina tovarnog prostora je, znači, 1,10 m je dužina, znači do ovog zida, 1,30 m je unutrašnja visina, znači ovde, 1,25 m je ovde, i širina vrata je 1,30 m. Znači, tačno staje jedna euro paleta unutra. S obzirom na njegove godine, vozilo je u odličnom stanju, znači on je 2003. godište, karoserija, kao što vidite, uopšte nema nigde nikakvih korozija, niti bilo čega, osim, znači, malih oštećenja koje normalno, znači, u dnevnoj eksploataciji, znači, svašta se dešava. Mogu da zakače radnici, može da se zakače jednostavno na parkingu. Znači, kažem, prilikom parkiranja može svašta da se desi. Evo, na primjer, ovde se vidi, znači, oštećenje, verovatno kad je neko parkirao, on je zakačio taj deo, znači, vidi se da uopšte nema korozije, da je karoserija jaka i stabilna. Ništa, prelazimo na unutrašnjost vozila. Ovaj model posjeduje samo jedna bočna klizna vrata, znači gde ima unutra mesto za još 3 pozadi putnika, odnosno radnika. Ima, recimo, dosta dobre dimenzije što se tiče toga. Veoma je udoban, sedišta su vrlo meka i udobna. Što se tiče prostora za kolena, dovoljan je, znači, za kraće relacije, a može i da bude i za duže, jer ako se ovako malo, ja sam malo veći gabarita, ako se malo ovako naslonite pozadi, onda će da bude udobno i za duža putovanja. Zamerku što sam mogao da primetim je primjer ovaj otvarač za staklo, znači veoma je prosto urađen i to se skida, znači hoće da ispadne. I s jedne i s druge strane, znači, ista situacija, to je malo loše napravljeno. Osim toga, znači, vozilo je onako, kažem, solidno napravljeno za svakodnevnu upotrebu, za eksploataciju i tako dalje. To je to što se tiče zadnjeg dela sedišta. Što se tiče vozačevog mesta, znači, vozačevo mesto je vrlo udobno, znači ima ovaj naslon za ruku, menjač je sa 5 brzine manuelni, veoma kratkog hoda, vrlo lako se šaltuje, znači baš je ono super.
Što se tiče rikverca, rikverc ide kao na recimo Opel Astri, znači povuče se ovaj donji deo na gore i onda se ide gde je prva brzina. Što se tiče potrošnje vozila, potrošnja može da se kreće zavisnosti od uslova eksploatacije, ali potrošnja može da se kreće i od recimo nekih 5 litra, znači zavisi od vozača takođe, od nekih 5 litra do nekih 8 litra, znači maksimalno potrošnja, znači sa punim tovarom pozadi i sa 5 putnika. Nosivost vozila je 885 kg, znači vrlo dobra nosivost, kažem snaga je 96 konja sa turbopunjačem, znači vozilo je i tu dovoljno, znači ima snagu za tih 885 kg, naravno i 1000 kg ne bi mu, možda 1200 ne bi mu predstavljalo nikakav problem. Još jedna stvar, znači ovo vozilo samo ima na jednoj strani airbag, znači na vozačevoj strani, ova strana druga nema airbag. Airbag ima znači od 2005. godišta pa na gore, to je na suvozačevoj strani. Volan se podešava samo po visini, znači ima dovoljan hod, znači nekih možda 7-8 cm gore i dole. Po dubini se ne podešava, što mislim da i nije ni potrebno s obzirom na položaj sedišta, znači sedište može da se povuče napred i nazad, tako da nije potrebno da se to šteluje. Šteluju se još ugao svetla, znači i ovdje imamo jedan kanal koji gura topao vazduh za ove putnike pozadi, odnosno za ventilaciju takođe pozadi. Tu ima rupe, znači on odavde dobija taj topao vazduh i to širi pozadi. S prednje strane imamo znači dva otvora na sredini, po jedan sa leve i sa desne strane. Znači ovo štelovanje to je klasika, znači ventilacija, hladno, vruće, zatvoreno, znači da ne ulazi sa spolja vazduh i da ulazi sa spolja vazduh, znači duvanje posebno u predalu glave, u predalu noga, znači noge i šofer šarna, i ovo je samo za šofer šarnu, znači da se suši šofer šarna. To je to što se tiče ovoga, a sada možemo da pređemo na jednu test vožnju. I kao što rekoh, evo krećemo u jednu probnu vožnju, palimo motor, znači sačekamo dok se grejač ugasi, to se dešava vrlo brzo i onda palimo motor, znači motor je vrlo brzo startuje, vrlo brzo upali. On pokaže na početku odmah koliko ima ulja, sad je već to izbrisano, a sad ćemo ponovo to da uradimo, znači pokaže ovde koliko mu još treba do servisa i onda pokaže količinu ulja. Znači ovde fali jedna crtica ulja od mogućih 6. Znači 5 ima crtica, a jedna mu fali. Znači to je sasvim pristojno, znači on pokaže ukoliko ulje fali, on to pokaže ovde. Ništa, krećemo znači u jednu probnu vožnjicu kratku. Vozilo, kao što smo rekli, ima 96 konja, evo, znači, što se tiče, baš lepo prima gas, čuje se pomalo turbo motor, unutra nije bučno, znači nema nekih posebnih velikih vibracija. Vozilo ide super, meko je, znači, na našim ovim srpskim putevima, što se naravno verovatno dešava i u Hrvatskoj i svuda, znači u bivšoj Jugoslaviji. Putevi su u lošem stanju. Ovo vozilo dosta dobro upiva te rupe, znači ukoliko je naravno trap u redu, dosta dobro upiva te rupe i amortizuje ih, znači ne prenosi na kičmu, na leđa, znači i evo kao što vidite u probnoj smo vožnji, ovde ima dosta mesta između vozača i suvozača, to je ono treće sedište
jer onda bi baš bilo usko, znači baš bi se gurali. U ovom slučaju ima naslon za ruku, ovdje nema naslon za ruku, ali to ovaj suvozač, inače naš Guinnessov rekorder u balansiranju kašičica na licu i na telu, to je on. Pogledajte njegov sajt, njegov kanal na internetu, na YouTube-u, on je sa nama i kažem, znači tu ima baš dovoljno prostora da se to za vožnju. Vožnja je super, vozilo je, kažem, kao novo, 35.000 km i odlično se ponaša na putu, mala je potrošnja, znači da kažem tople preporuke za ovo vozilo i nećete sigurno pogrešiti. Vozilo, inače, ovo vozilo konkretno je baš za prodaju, cena mu je uvežena iz Austrije, znači sa ovom kilometražom, cena mu je 4.400 evra, to je sa uračunatim PDV-om u Srbiji. Za informacije, ako nekog interesuje ovo vozilo, može da pogleda, znači, u informacije o mom kanalu na YouTube-u i tu može da mi napiše, znači, na mail koji se pojavi tamo, znači može da mi napiše, znači da mi pošalje neku ponudu i ja ću da mu odgovorim, naravno. Može da se čujemo telefonom, to nikakav problem nije. I to je to. Ovoliko za ovaj put, za ovo javljanje. Posetite kanal od mog Guinnessovog rekordera, znači, kako se zove kanal? Dalibor Jablanović. Znači, Dalibor Jablanović, ostavit ću vam link kanala dole u opisu klipa i to je to. Vidimo se sljedeći put. Doviđenja.